ni sambul binaka se ko ngo na pakalele kanino ande tutu ko na bungi ndindai e se sanga ni bambo troti ko ndona tamani ngone na non ro mai lenga na lupena ke na ruana makumbuna na tutu ko edingoma na FBC News ni o kamta prasad e sanga ni bambo ni mataka na noa e se ni otu tinga una me na reidi makumbuna tangani kina e na non na didi ba ke balimbula e na buguni te mate e se ni tarro bono rauna ni matana e na ngaune ba tarongi kina kasi rauni na numan de ibaki ni o teo nga una e robe talno akina ke makumbuna ke na lupena e vorreta ko prasad ni raundo utamata taka rurua na rua na weka na bole kongo e vorreta ko ana na isoro na ngusi ni bosa ni tamani obisa ni se tomani tigo na beba ngangai e na buni kia na kila kasa mitaki na buni non roma ilengo ya e na kia na se rumbi tigo endo na kisi e na mata belewai membale tiratu na beba kaniongo e kao na isoro ni nangai boa dhuru na bisele boa bunuai mena bandite kikina na buni non ratu mai lenga. Ena non andolava na ikalima sanga buli ni mbose ka bakatukai na Pacific Islands Forum Meeting e bagarita ko enele sopuanga na Prime Minister ni Tuvalu ni na sanga ni tu bakasuka na nona mata ni tu ia ena tomana tikunga na takataka ni kena sangai me baluti na rebu ni raki beisau na beka ekilita ni kina na mata ni tu Tuvalu o ya na nona ndau sanga me sikambote na bindrenre era sota kaya ena rawa ni takele ni mbose ni Pacific Islands Forum ena kena bakadanga utigo na mbose era sabang na numina velilu ni mata ni tuena Pasifika mera bangangato takane walewa ni non rabili utaki membaleta ni ulu tangan bimbi ongo e kao supuanga ni mbose ongo ena ndona ponua binaka be Tuvalu men warita kina nona tangi kina be mata ni tulelebu membaleta na rebu ni nraki besau esa tarati ko ena mata ni tu ongo e warita ko Bernwanga na presidente ni Nauru menda tege budaka bata na lewe ni mata ni tuena Pasifika e sabu kana numitelanga be kana numitelanga o enele sopoanga menda tangko magatelanga na nonda be waswasa e sa tumbusar ne wili ni taka pamutbuto era ba dortiko na polau ni bengarabi o real estate ka balusia kina e milioni bugata na dola ni sema kina be kunru e dingoma na real estate licensing board kina matambosi ni Consumer Council na rona polau ni bengarabi ngo rausa na taka boleka membaleta na kiana bandaburi e soni tubutuba meroni walia na lenga ngo sibini na rosu boka lima ne wili ni kunru e sa dingo marao na matambosi ni Consumer Watchdog kini real estate licensing board ersa bakaruti na be matambosi ni real estate e na nonda bonua merondon dingo matua na ibola kena be lawa e podi membaleta na didi baki ni bengarabi e rauta ni tinika ona kisi ni kunru membaleta na be bolau e rabengarabi boka mutubuto e dingo marao na tambani obisa e nuinde ni matambosi e rua ni tubutubo ni beba rara mataki e sa na budiongo e na rao ni solia na beba nditaki ki be kenda na leuni bonua menda bareta ka na nondo kunru kenda sota kaya tiko na bengarabi bakaongo e sa na tiko mai tabiuni e na singamuniti ni madhoga tumai na tubutuba ni beba rara mataki ongo kinangito wareta kana ndau ni beba tabulidi ni timi ni soka ni nondo bonua kasama isulieti ko na nona ibol ni bagadengu ni bunga na ka ena sianga ni na ngule thapa ena ngauna na bitu kina na nonta bonua ena kai thapa tiko na nona bingarabi o gamel ena mwani bulongo laure ni bunga na ngauna elebu era walewa na nona bingarabi katuko na gamel ningo endua na mbole lebu bua e atoru bakamai na tutu bagandoni butabulidi ni timi ni soka ni nonta bonua ena tisemba ni rono ndoltini ka ono ka gamel ni na bebu kitiko kina timi me adoba na muani bula wambimbi ena nonda paruta kina timi ni under 19 ni wane lewa kina dorubo kina Olympics maidha bekir na pagale leka ni nonda tukutuku na kena ikuri erano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kina mbula FM ni wadeng vinaka